vakugomera vareili zwi tshi tevhela nḓivhadzo ya u gonya mitengo ya zwivhaswa. U gonya mitengo ya zwivhaswa zwi tou amba uri vhareili vha ḓo tea u bvisa rannda dzi paḓaho mahumi 2 u renga lithara nthihi yazwo ya peṱirolo. Zwa u gonya mitengo iyi zwi pfi zwo vhangwa nga u sa shuma zwavhuḓi ha rannda na u gonya mutengo wa ole. Pharafeni nayo i khou lavhelelwa u ḓo gonya nga 40 cents nga lithara. There's added levies and taxes due to margin adjustments for wholesalers and retailers. And then there's also an additional slight levy margin that gets added on to the fuel price. So that, as well as rand-dollar exchange rate and Brent crude oil price, contributed to the significant increase in the fuel price. Khonadzeo dza u gonya mitengo ya zwiṅwe zwinzhi nayo ndi khulwane zwi tshi tevhela u gonya zwivhaswa. It will definitely have an impact on inflation in the long run. We will most probably not see it in this coming month of December, but in the long run, it will have an impact on inflation because input costs from an agricultural perspective will become more expensive, and then to get products to market and then into the wholesale and retail environment will just become more and more expensive. And eventually the retailers and wholesalers won't be able to absorb those costs, and us as consumers will then eventually have to pick up on that cost. So that will have an impact on inflation. Zwa u gonya mitengo iyi zwi khou ḓa musi vhathu vhanzhi vha tshi ḓo vha vha tshi khou lugisela u endela fhethu ho fhambananaho, zwino musi maḓuvha a khushumusi na dzi holodei o vhandamela tshoṱhe.